Na 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 ota na 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 oh na 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 ota na 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 oh na 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 oh na 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 ta na 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 oh na 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 oh na 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 oh ta na 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 oh na 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 oh na 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 ta na 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 sanbonan 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 na 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 ta na 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 sanibonani 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 kushube kakhulu namhlanje ngicela ukhitha angadayisi namhlanje ngendlela ekushube ngayo ngicela ukumrestrict ukhithe ekudayisini bakwethu ngicela ukhitha angadayisi namhlanje kushube kakhulu ibusiness lakhithi namhlanje lifakwe on hold ngicela ukhitha angadayisi namhlanje akuyona indawo yokudayisa indawo eserious namhlanje ngiyacela ukhitha angadayisi namhlanje ngiyacela bakwethu ngiyacela sanibonani bafowethu ngicela ukushare lapha ku WhatsApp fast ngicela ukhitha angadayisi namhlanje kushube kakhulu namhlanje ngicela ukhitha angadayisi namhlanje bafowethu kube ibalance ukuthi sizokhuluma ngabelaphi abakhulu 1 siphinde futhi sikhulume ngomprofeti umprofeti omkhulu umprofeti angeke ngisho ukuthi umprofeti omkhulu but kunomprofeti angiqale la before nizo understand nje namhlanje uhlelo la namhlanje ngicela wonke umelaphi onenkinga noThabane mhlambe ngendlela uThabana akhuluma naye ngaye mhlambe kwaba ukukhuluma kabi kwaba inhlamba noma kwaba yini ngicela angixolele ukuze sizokhona isebenzeni singenayo lento yokuthi ngiyamnyanya uThabana onjena namhlanje ngifisa ukuzobambisana nabelaphi ngiphinde ngibambisane nabafundisi namhlanje okunye ngicela ukuthi ngikhulume kubo bonke abelaphi base South Africa hayi abase KZN nabasegoli abase South Africa namhlanje nalaba baku Swaziland abasibukelana ko Mozambique ngicela sibamsaneni ke silweni nobhubhane olubulala indabuko bese ngicela futhi kubafundisi sibambisaneni sizolwa futhi nabo nobhubhane olungcolisa ezenkolo angangithi siyatholana sonke yes so ngiyacela ukuthi sibambisaneni impela namhlanje singabi nalento yokubhekana ngamehla amabi ukuthi okhulumayo Thabana ngemfuni namhlanje mawunenkinga noThabana thatha inkinga yakho kaThabane uyibekele esikhwameni khithi ngicela ungadayisi namhlanje yekela nje business namhlanje ke uzosupporta namhlanje imission enziwayo ngicela mawunenkinga noPutin uMr Hlatshwayo uyithatha inkinga yakho uyifake esikhwameni namhlanje ehlisa impakamo sizolungisa nje namhlanje indabuko yonke laba abathu abaqola abantu namhlanje ngiyacela ukuthi sizoniyala ke namhlanje ufuna ukuzonitshela ukuthi kunesigaba esesikuso namhlanje bafowethu elokufa angilesabi mina njengoPutin mina kuPutin lele lokufa angilesabi noma nilihlela lona cha angilesabi lelo ngifuna ukusho ukuthi angilesabi lelo namhlanje njenge public servant and also a servant that stands for all of you njengabantu nje
ake sisukumeni sibambaneni ngezandla. Namhlanje fanele kucace ukuthi inyanga ubani, namhlanje fanele kucace ukuthi umfundisi ubani, ngoba phela mawuyinyanga ngempela angeke umelelelane nohlatshwayo namhlanje. Mangabe uyisigebengu vele sekufanele uvele uhlungeke manje ukhombisa ukuthi ngiyamnyanya uhlatshwayo ngoba ngiyisigebengu, yabo. Abanye benu maniqeda kukhokha imali senujwayele lomqondo wenu ukukhanda live nifunge nigomele nikhuluma indlela enizothatha ngani nani nani. Ngifuna ukunitshela ayikho leyo nto le, ngeke yenzeke. Into engeke iziyenzeke ungayiqali, angeke yenzeke, yabo. Ungayiqali leyo nto leyo angeke iziyenzeke, vele uyiyeke leyo nto leyo. Mina phekwempilo yami kuhlela inyanya ze-South Africa, phekwempilo yami kuhlela amandla e-South Africa, ngeke ukwazi ukunginqa because kuhlela inyanya ze-South Africa yonke phezu kwami, kuhlela amandla e-South Africa phezu kwami. So ngeke ukwazi, ngisho uthanda khumbula ukuthi nalabantu laba engibadefendayo amathongo abo nawo phezu kwami, zonke inyanya emayelana nabo ziphezu kwami. Nalabantu laba benza kahle eSouth Africa amandla abahleli phezu kwami, na yonke into yami ihleli phezu kwami. Okunye futhi engizokutshela ukuthi ngiyabahlonipha abelaphi abenza kahle, ngiyabanyanya abelaphi abangenzi kahle. Nayo into kufanele uyazi ngami, ngiyabahlonipha abelaphi abenza kahle, ngiyabanyanya abelaphi abangenzi kahle. Ake ngicacise, abelaphi nje abangenzi kahle ngibanyanya ngenhliziyo yami yonke. Abelaphi abalokhu nje abalimaza indabuko, ngifuna kucace kahle namhlanje. Ake silungiseni namhlanje. Abekho abelaphi engibenyanya njengabelaphi abangawenzi kahle umphakathi, ngoba njengoba umelaphi fanele kuwenze kahle umphakathi. Mina ngixabene nabelaphi, ngixabene namaqola. Nayo ke enye into kufanele uyazi, angeke ube yiqola mpethu ube yiphanda pheko umuntu oxakekile, khohlwa ke lapho ngeke ukwazi kuba uyi. Uyabona nje mfowethu, let me make a scenario here so that amehla akazovuleka. Kuthini kuwena ubize ngokuthi umelaphi, emva kwalokho ebese ubamba umuntu inkunzi mhlawumbe 150,000 umbone lo muntu epostwe ephepheni ukuthi lo muntu ulengisile, wena ngapha ubhizi udla ama-pizza nama-KFC nomndeni wakho. Yehla kahle yini le cold drink le oyithenge ngemali owazi kahle ukuthi ubuqamba amanga kumuntu wathi umngenisela idalwa zakhe, kanti wazi kahle ukuthi umdlela imali engango-150,000. Bafowethu, angifuni ukungasho ngidumele ngendabuko, angifuni nje ukungasho. Ekuseni namhlanje isitshengisile ngqo. Yazi ngiyambona umuntu osaqola u-1,000, ngiyambona umuntu osaqola u-300, ngiyambona umuntu osaqola u-500, simjahe simbambe sibuye naye. But namhlanje sekungithatha ukuthi ngibheke ukuthi imali efikayo manje ezinye o-100,000 manje, imali efikayo o-80,000 manje, imali efikayo o-75,000 manje, imali efikayo o-700,000 manje. Bafowethu ngeke noma ngathiwani bafowethu, mawukade umelelene noPutin, phuma manje kuleyo nto leyo kumelelana noPutin, phuma nje lapho. Yabona mina angisi umlomo kaThabani Hlatshwayo, ngumlomo wezinyanya ze-South Africa. Angiyona umlomo kaPutin, ngingumlomo wamathongo eSouth Africa. Bonke wabamba lapho. Ngicela wonke umuntu owazi TV eseduzane kwayo njengesiyaviva TV, uKing Zoso TV, uGwatsho TV asondele eduzane, abafonele abatshela ukuthi abangene, because yabona njengamanje ngiyafisa nale nkulumo lesoba nayo namhlanje amakhosi wonke esizwe, kubalwa khona inkosi engiyihlonipha kakhulu, inceku yendlulamiti ekuthiwa ubaba uZondi, isondele eduzane because ngiyamazi umhlonishwa amagalelo akhe, asondele eduzane umhlonishwa wami. Ngiyafisa abaphambi kwakhe bemthinta ukuthi baba uZondi uyakubiza uPutin ngenkulu inhlonipho, uyaphaphatha, uyakhothama futhi uyayicelela ukuthi
awusondele sizweni ngoba ngabe ithi sirespect ukubiza indlulamithi kodwa bakhona abantu engibahloniphayo indlulamithi ebabekile ngiyabahlonipha kakhulu wonke amakhosi aseba phansi kombuso wendlulamithi ngiyawahlonipha kakhulu bengicela ukuthi kulolu daba esolidiscussa lola kulone ela local udaba olithinta national lolu ayona nje into local lokhu sekuwudaba olithinta inational yabelaphi ngoba bengicela ukuthi iSABC ikiyeke ukadvertiser abelaphi bendabuko noma ngathiwa bayabhadala because benza umonakalo omkhulu mabefika ngaphandle ngoba bazi ukuthi bavela ku TV bengicela uKhozi FM lukiyeke ukadvertiser abelaphi bendabuko ngoba mabefika ngaphandle beza umonakalo omkhulu bazi ukuthi bathenjiwe bona bavela uKhosini FM bengicela iGagasi FM liyeke ukadvertiser abelaphi bendabuko ngoba benza umonakalo omkhulu uma ngabe sebaziwa ukuthi ba-advertisewa kwiGagasi FM bengicela kubo bonke labafowethu abazintatheli abakhulayo ukuthi labantu laba abayintatheli ezikhulayo beyekela ukadvertiser abalaphi bendabuko bawukhanda nabikeshi for instance lento yokubashutha benza imali esheshayo ayikho imali esheshayo imali iqhamuka kwi-hard work lento yokubashutha bekhangisa igubhu lamakhomane lawa ama-butternut lawa bafaka ubuhlalu bawathela ama-olive oil noju ngicela bekiyeke lokho labafowethu laba basakhula ngoba bafowethu njengoba ngikhuluma nina nisikhandela amazinyo abushelelezi emphakathini ngoba umphakathi mawuhlangana nani uthi ngaqolwa umuntu engimthathe kwiSiyaviva TV uma ngabe umuntu ehlangana nawe uthi ngaqolwa umuntu engamthatha kwi-TV kaGwajo uma ngihlangana nomuntu uthi umuntu ngaqolwa kwi-TV engangiyibukele kaKing Zoso bengicela kubo bonke abantu aba-advertiser abelaphi bendabuko noma ngathiwa baheha bakunikezela u10,000 noma bakuthengele imoto noma bakwenze ungakuthathi lokho kuyizinyembezi secacile ngiyacela uMoja Love ngiyacela izwi lomzansi nenqubeka FM na wonke ama FM alocally nalawa ahamba worldwide ukuthi akumise ukadvertisewa kwezinto zenkolo because laba bezenkolo ababehave kahle okwamanje bengicela this is a national request ukuthi abafundisi abakhishwe kulezinto lezi ezingama podcast abakhishwe kulezinto lezi ezingama TV nama radio station because bathatha iadvantage bahambe bayoqola umphakathi ngenxa yokuthi lezinto lezi bezivezwe kwi-TV bezivezwe kwi-radio bezivezwe kuma Facebook na kuma YouTube bengicela ukuthi imiswe lento yemali esheshayo ngoba ayikho isazobalimaza abantu abaningi ayikho lento yemali esheshayo uma ngabuza umuntu ekhuluma ngokuthi unomuntu wemali esheshayo ayikho leyo nto lo muntu loyo vele useqhubha ukuphanda uyaphanda lo muntu and uzokulimazela impilo yakho because mangabe nemali esheshayo zibuze na umbuzo unesigubhu esibiza u10,000 athi sona senza u30,000 besingekho phela isidingo sokuthi athathe u10,000 kuwe ngoba vele u30,000 lesigubhu sesiwenzile bengicela uthepha iscreen ushare iscreen ufaka ama gift usupport ichannel ukhombisa ubambisana sengithi kuwe kuningi enginotisile okudida umuntu omnyama people are so desperate ngendlela ukuthi inhlupheko isibavala amehlo uma ngabe ufika nje introduce into engathi lusizo olugijimayo labantu
labantu laba vele babanjwe indlala, labantu laba vele impilo yabo ayihambi kahle, bayagxuma ngoba lento beyibona ku TV kanti seziyokhala. Ngithola umbiko sengizongena la, angikhiphi ugcwale lo mbiko. Mangabe sengizongena la ngithola umbiko thiwa Putin, ngithi yebo baba, uthi uyambona lo la phezulu, ngithi yes, umprofeti. Umuntu othi uyincika kaNkulunkulu ngumprofeti uqole 100,000 kumuntu cash. Lo muntu usuke Eastern Cape uthi uzomlungisela impilo yakhe. Mayefika lapha phansi KZN wamqola 100,000 umprofeti wonke. Angikhulumi ngomuntu oyinyanga ke manje. Ufuna ukunikhombisa ukuthi umonakala awukho enyangeni kuphela. Umonakala ungapha futhi nasemasontweni. Umonakalo bafowethu awukho enyangeni kuphela. Bengicela umuntu okholelwa isonto kulesikhathi namhlanje ongcona vela liquid. Amasonto awasekho safe. Sekuyindawo yokwenza iphalish. Amasonto nje vele kudala aphela indaba yokuthi thiwa kunesonto. Abafowethu sebephanda ngawo amasonto. Sekuyindaba indawo nje yephalish. Ngoba kwaJesu enikhuluma ngayo animasi. Imithetho eyishumi aneyiqini. Imithetho u613 eseBhayibhelini lenu aneyiqini. Nifeba phakathi, niphuza phakathi, nirephana phakathi, niqolana imali phakathi. Kwa-tithe eniyikhokhayo ephalishi lomfundisi ayisizi abafelokazi, ayisizi intandane. Bengicela ukuthi nivele niphume kulento yamasonto. Bese ngithi mina kubelaphi bendabuko abaneqiniso. Angithi wena uyazazi umelaphi wendabuko oneqiniso. Uyayibona indabuko ukuthi singcolile vele ingcolisiwe. Awuthi ukwehlisa ke manje ngoba uyayibona indabuko ukuthi ingcolisiwe. Awusukumeke manje uyohlangana nalomuntu ekuthiwa umphathi weHot City. Uze kuye uzobamisana naye ngaphandle kokulwisana naye. Bafowethu baningi abantu abaphelele umsebenzi beqophisana nale channel. Ngiyakutshela nasi abantu beposta ama videos achazayo ukuthi lo mfana ozobulawa sizombulala sizokwenza ukuthi ngithathe leyo video ngiyifake emsebenzini wakho. Zikhale emsebenzini because ayikho into engizoyenza mina. Uma ngabe ungifakela imessage ethi ngizokubulala ngizokwenza ukuthi ngithatha leyo nto ngiyiphonse kuma manager akho. Ama manager akho abone ukuthi wena uyabulala lapha ngaphandle. Emva kwaloko akhiphe ku-environment yakho ulambe. Ngiyacela ukuthi nisukumeni bafowethu. Uyabona lento lena akuyona into encane lento engiyenzayo. Into enkulu kakhulu lento engiyenzayo. Ekseni ngithe ngiyivulela i-channel yami nginganake lutho, ngiyivulela i-channel yami nginganake lutho kwangena umbiko. Hawu lo mbiko wana nanga umuntu uyakhala futhi ukhale phambi kweni. That's why lento ngizoyiveza phambi kweni. Ukhale phambi kweni wathi no Thabane mina nginenkinga. Hawu unenkinga yani sisi? No lana mina ngiqolwe umlaphi wendabuko, nanga umlaphi wendabuko ngiqolile. uDlamini uma ulokhu nje umalala phezulu. Wenzeni uDlamini umalala phezulu? Hayi uDlamini umalala phezulu ungiqole u75,000 ethi ungilapha ikhanda. Hayi bafowethu ngezi izandla ngimfonele kumalala phezulu savumelana Dlamini awungazi nama ngikwazi. Bengisacela ukuthi silungise le ndaba ekseni ukuze nawe uzogezeka igama lakho uthi awuqoli. Mawunenyanya nethunywa asiyibuyisele imali emuva. Bafowethu akusiwe yena phela uDlamini, baningi kakhulu, nibaningi kakhulu. Khona la ensukwini kufika umama ekhala ngokhehlelezi. Ngokhehlelezi wakhala ngo80,000 rand. Athi ukhehlelezi uthe uzomkhiphela ilwane emzini khona. Emva kwaloko afika umuntu hayi ukhehlelezi wathumela umuntu. Wafika lo muntu wakhipha iplastikana encane engaka. Wayethatha leyo plastikana wathi yona leyo plastikana athi phephula umuzi. Umuzi waphindwa waphephuka futhi kulomnyaka. Bafowethu kanti nikuphi bubuphi ubuntu benu? Ngeke ngamfonela kuKhehlelezi wagcine ngiblockile kuzo zonke incingo. Kulungileke yingakho ngiyidalula public because ngiyambona ukuthi okay mangiza kuye angithathi serious. Mina umuntu bafowethu engisuke sengiza naye la umuntu ukuthi nimazi la nomuntu ukuthi usuke ngidelela even nale private. Uma ngabe ungihlula private ngiyabuya naleyo nkinga public.
mawuhlula la kwi-public then sikhona indlela ezinye futhi zokusebenza ukusetshenziswa ukuthi ulandwe wena kulungileke. Sengithi mina kini ke bafowethu, asikho isidingo senu sokuthi nilibele nihlala phansi niplan ukuthi akubulawa umuntu onilekelela nonke niyisizwe. Njengamanje kunenkinga yokuthi iSouth Africa igcwele ukuncola, isibolile. Uyabona nje ezenkolo zonke zase-South Africa zigcwele ukuncola, zibolile. Bengicela ukuthi amakhosi wonke esizwe, njoba ngicela kanje amakhosi wonke esizwe, angaziwayo lo muntu angazi ukuthi ngisuka ngani, angazi ukuthi wayengisukela ngi-live nkosiyami, angazi ukuthi wayengisukela, angazi ukuthi wayengisukela ngi-live, shezi ngi-live nkosiyami, ngi-live, shezi ngi-live nkosiyami, angazi ukuthi wayengisukela live nkosiyami, ngi-live nkosiyami, ngi-live, angazi wayengifonelwa ngi-live. Mawungifonela uyabhuka, mawuzongifonela ungicela ukukhuluma nami nkosiyami, angazi ukuthi indaba engifonela ngi-live. Ngithi mina kini na abaholi bala eSouth Africa, amakhosi ala eSouth Africa, bengicela kwindlula mithi nkosiyami, ngiyazi ukuthi lo mbiko uzofika eNdlunkulu, ngazi kahle. Yabona njengamanje ngiyazi ukuthi kubukelele ngisho abantu abasendlunkulu njengamanje. Baba Ndlula mithi, Mrs Zulu, King yethu esithanda kakhulu nesihloniphayo, konakele kwisizwe sakwantu. Baba uZondi njengenkosi esihloniphayo, konakele endlini yakwantu. Ulimele uZulu, balimela abantu abamnyama, sebelinyaziwe abantu abamnyama. Ngiyacela ake kusukume namakhosi manje. Mina ngokwami nami ngumfanyana ngelutho kulesizwe senu, ngimncinci kakhulu. Lempe ngilwa nayo ngihamba ngingedwa ngumntwana. Isithophela isifike phezulu le. Zinkulu kakhulu inyembezi zabantu. Siyandinga amakhosi nezosula inyembezi kubantu. Babalimazile labantu. Sebebaqedile abantu besizwe. Sebebalimaze kakhulu, babaqedile abantu besizwe. Zidlwenguliwe ingane emagameni okuthwasiswa, zalalwa ngogobela. Mavula amaqala zasatshiswa ngogobela. Zafika la khona zisula amaqala zingazange zikuthola ubulungiswa. Kunabantu abadlelwa imizi, abalala emgaqweni nabantwana babo. Zulu omnyama kaMageba, phungelihle likaJama, bengicela ke nisukumeni, konakele kulesizwe sikaZulu. Ngibonile ukuthi inkosi ke yanihambela kwasukuma ubukhwanazi walwa nobugebengu. Namanje sekusukuma ingane encane isilwa nobugebengu senkolweni. Bengicela kusukuma isizwe kungahlali phansi umuntu. Ubugebengu abukho lani bucabanga khona. Ubugebengu sekusendaweni eqashile. Sinemndeni esela izintandane. Obaba bakhona banikezwa amabhodlela kwathiwa lawa ukuvikela isibhamu. Namhlanje awasekho amaqhawe emhlabeni. Kunemindeni ekade ingo taxi owners, abaningi abantu abasekho emhlabeni. Bakhishelwa abantu babe babhulela bebakhiphela indaba zokuthi uShezi akakufuni, uShezi ufuna ukubulala, uDlamini akakufuni, uDlamini ufuna ukubulala. Ba reacta phezukwamanga, balimazana abantwana bomuntu, babulalana abantwana bomuntu. Sukumani wendle emnyama. Izinto ezibalekile kule country azisukunyelwa. Kusukunyelwa ukuyophuza utshwala, kusukunyelwa ukugijimisa ubumnandi. Kodwa lezi zinto ezimayelana nesizwe azisasukunyelwa. Zinyanga zethu ezisaphila nesahlonipha nesalalela inyanya nesalalela amathonga. Bengisacela nikele ukuba isitha kimi niyathengwa ngabantu abathile. Sekukhona inkinga inja izalele endlini. Sibhekane nesambane. Bafowethu kubi kulomhlaba, mina ngifuna ungantsheli.
bakhona belaphi akade besukelwa, bakhona belaphi okunama proof ezinto. Le moto yemali engako hamba ngayo yayazi yenyembezi. Lo muzi omkhulu kangako hamba ngawo uyawazi ukuthi owezinyembezi. Angazi nilwelani nimemane nodwa nimenywe yizigebengu ukuthi hlanganyelana nazo nimelelane neqiniso. Baningi abanezimoto engazona ezemfanelo, baningi abanemizi engabafanele, baningi abanemali engabafanele, baningi abashutha beposta izimali kungafanele. For instance belaphi bendabuko imali esukile ethe umuntu akuvumelekile ukuthi umuntu mayeletha imali esigodlweni uyiposte wena kanje kwi social media. Le mali umuntu uyayiletha umthelile ukuthi yena uzokhanyisa emsamo. Kwiqiqi akuseyona yokukhanyisa umsamo sekuyakho ye content. Nichomile ngezimali zezinyembezi. Nadlala ngabantu kungafanele. Nasilimazi isizwe sakaZulu. La ngenanembeza khona nathelela abantu abaningi nge-HIV. Nabalimaza abantu ngezifo eziningi ezingalapheki. Sengikwenzile ke konke lokhu. Akusekho kunye osekungenziwa manje. Uma sengenile amanzi endlini asukume nesilweni. Angeke ezinye izizwe zisihloniphe emasiko kanje. Angeke ukuthi amanye amazwe njengoZimbabwe noMalawi noNigeria noCongo bahloniphe thina siyinte kanje. Asisenawo umsamo eSouth Africa. Asisenalo ialtar elisikhulumelayo eSouth Africa. Ezenkolo senizilimazile. Nazo zonke izinto ebephatheka nizibulele. Ngisho yonke inkolo seniyibulele manje. Esenigijimisile lokhu kaKhesari. Nakhohlwa uthando lomuntu. Nalimaza umuntu kungafanele. Bafowethu la sesikhona sesinenxebe elikhulu kakhulu. Sinentandane kakhulu. Sinabantu abebesebenza nabaresigninisa emsebenzini nathi niyabathwasisa abanamathonga nabathathela yonke imali yo-UIF. Nabathathela yonke imali zabe kade zikhona. Bafowethu mina noma sengingalala esizweni ngiyobe ngibekile induku ebandla. Injobe enhle bathi ithunyelwe ebandla. Ngiyakwazi ukufa kwami ukuthi kuyahlelwa endaweni eziningi. Kodwa ngizukuphela amandla isizwe singakavuki. Bengicela usulo omuhle ongahlulwa yilutho kusukume. Konakele kwisizwe inkinga esinayo inkulu kunendlela ocabanga ngayo. Khona abantu abangakaze bakuthola ubulungiswa. Khona abantu abazenza belaphi bengebona belaphi. Khona abantu abasukumayo bathi bazolungisa inkinga abantu mabebika kanti bona abazoyicindezela lezo nkinga. Selifile elihle kakhulu. Elobaba omkhulu seliphelile. Uma ngabe ningasukumi ngalesikhathi imvula ezonikhukhula ngisho nemizi yenu zobaningi ngenxa yolako likhona lwesizwe. Nina senihlubukile kwisikhonkwane esasibekwe ngoyihlo. Kuyoba nzima ukuthi nisibuyisele ngoba ayisekho into ephathekayo esenayo. Niyaxokozela enhlizweni zenu. Inhliziyo zena senalo iqiniso. Nisibulele isizwe. Thina namhlanje sinobaba abasemathuneni imisebenzi yenu. Nisibulele isizwe. Aniyelaphanga imindeni niyibulele niyibholofida amanga. Niyitshela ukuthi umama wakho uyakuthakatha. Niyitshela ukuthi umakhelwane wakho uyakuthakatha. Yayingekho indlala phambilini ngoba uMasithebe mayevelelwe mayesemanzini bekusukuma umashezi amxovela ujeqa amhambisele. Namhlanje akusekho lula ngoba ukudla kamakhelwane usuyakwesaba ngenxa yokuthi wathi uyohlola kwabizwa wena kwathi uwena umakhelwane omthakathayo. Bafowethu nilibulele lihle kakhulu. Indlela eniqambe ngayo amanga esizweni angazi niyoxolisa ngani. Uma ngabe nithi niyolanda idalwa zabantu angenikwazi ngisho ukuyibiza ngamagama. Uma ngabe nithi umuntu ungenwe abantu abadala ngeke ukwazi ngisho ukubabiza ngamagama.
Uma ngabe nithi niyafemba ngenikwazi ngisho ukukhuluma ngamagama labantu enithi nifemba ngabo. Uma ngabe nithi umuntu unento ezimnyama anikwazi ngisho nokuyiveza lezo zinto. Ukuhlola kwenu kuhlezi kuconfuse imiqondo yabantu. Kodwa angihloli izimoto nezinkomo ezilahlekile nizithole. Anibahloli labantu bonke abalahlekile eSouth Africa abahlezi bepostwa koMandla Chris ukuthi batholakala. Nihlezi ninenhlolo ekhuluma ngokuthi imali yomuntu iyanyamalala, umuntu imali yakhe akasayiboni. Imali akayiboni kanjani? Ibank statement ikhona emkhombisayo ukuthi imali yakho uyisebenzisa kanjani. Bafowethu niliphunyukile lelizwe. Lelizwe ngelikhona ukubuyela emuva mangabe nina ningakwazi ukuyikhuza. Abume manje ubugebengu. Sekulungile ukuthi nibe ngogombela kwesakhe. Sekulungile ukuthi umhlaba nolahle. Sekulungile ukuthi nimdelele uNdlulamithi. Isizwe sakaZulu manisihlukumeza nidelela iNdlulamithi. Isizwe sakaZulu manisihlukumeza nidelela amakhosi akoMancinza. Isizwe sezulu sakaZulu manisihlukumeza kusho ukuthi namanje nisamhlukumeza ubaba uMdlokombane. Bafowethu senilibulele lihle kakhulu. Ubaba umntwana uButhelezi mayengavuka ngakhalisa mathonsi mayengezwa lenkulumo. Bafowethu namakhosi aselakhothama angalimala emoyeni mayenibona nenza kanje. Senilibulele izwe elihle kakhulu. Futhi ukushweleza akusafanelanga nishweleze kubantu kuphela kodwa sekufanele niyoshweleze emakhosini. Lokho senikwenzile senolimazile na ubulala umhlaba. Akasekho umuntu onganikhuza manje ngaphandle kokuthi kukhuluma umuntu ophethe umoya naye. Abanye abantu mabekhuluma niyabesabisa bayigwaje. Abanye abantu mabekhuluma niyababulala. Kodwa mina nisoze nithola ukungibulala ngoba ngifihliwe emseni. Ngifihliwe ezinyanyeni, ngifihliwe emakhosini. Angeke ngikhona ukuthi ningithole ngoba ngiyena wenu. Bengicela uZulu ukuthi akasukume. Kubi ukubona nje umelaphi ozibiza ngokuthi unomoya kodwa engahloniphi into ekhuzwa kumoya kubhlungu. Ukubona umelaphi othumbethwe ezinyanya kodwa engakuhloniphi okukhulunywa zinyanya kubhlungu. Bafowethu lenda ngiyenzela ukuba nephalishi mina. Kodwa lento engiyikhuluma ngikhulumela isizwe ukuthi asiphile. Kulento engenza kukho la ngohola khona. Kulento engenza kukho la ngenza khona inzuzo khona. Kodwa ngikhuluma nani nonke ukuthi niyakaze nilungise isizwe senu. Angeke khona ukubuyisa umhlaba wenu ezandleni zenu nisahlulwa amandla ekingdom nealtara noma ngithi nesikhonkwane sesizwe. Uma ngabe senibulalele isikhonkwane nani senifile. Senilimazile izinto ezimayelana namathonga. Senilimazile izinto ezimayelana nenkolo. Senilimazile izinto ezimayelana nomoya. Senilimazile izinto ezimayelana nobukhosi. Angisekho ekuvikeleni komusa. Senisele nodwa senihlubukiwe. Seniphethe senizenzele nikuthandayo. Umuntu usephenduka isilwane komuntu amhlinza adle izicucu zakhe. Senikwazi unquma abantu nithatha amafutha abo. Senikwazi ukudayisa ngezicu zabantu nithi bayemali. Angisenabo ubuntu bantu besizwe. Vukani emaqandeni umoya omubi ungenile ngaphakathi esizweni. Ithwalo enilande kwamanye amazwe zilimazile izwe lethu. Angisena unembeza na ushiye Mozambique. Angisena unembeza na ushiye Nigeria. Angisena unembeza na ushiye Benin. Nabafundisi bonke sebehlulekile ukulivusa lelizwe. Nabantu abazibiza ngabaprofeti sebehlulekile ukulivusa lelizwe. Nabo bazenza abaprofeti bazenzela inzuzo bazenzela okeswini. Nabo bazenza abapostoli bazenzela inzuzo bafaka okeswini kuphela. Bacabangela bona nemindeni yabo. Akasekho umuntu okhathalele izwe nesizwe. Bengicela nisukumeni Zulu. Bengicela nisukumeni wendlu yaensundu. Bengicela nisukumeni eLimpopo. Bengicela nisukumeni eMpumalanga. Bengicela nisukumeni eGoli phakathi.
bengicela nisukumeni kwaZulu Natal, bengicela nisukumeni lapho koKhimbali, bengicela nisukumeni lapho koCape Town, bengicela nisukumeni lapho koEastern Cape. Wendle emnyama kuyabheda kubi, sekukhona umonakalo omkhulu. Uma ngabe sekuthiwa inyanga isiyakhona nje ukuthatha imali engango 500,000 kumuntu ibithi yamelapha, sekuyinkinga leyo. Kanti yini ukwelapha ngomoya? Kanti yini ukulapha ngamakhambi? Kanti yini ukulapha ngendabuko? Kanti ubani okulawulayo? Ngabe indlela izinto ezibiza ngayo noma ulawulwa indlela obizwe ngayo? Bafowethu, isizwe sethu sesifile, futhi uma ningasukumi namhlanje ngeniphinde nibone lutho. Izinto ezibalekile sekhulunywa abantu besifazana, amadoda athule. Uma ngabe kukhulunywa izimpi zokulwela isizwe, kukhuluma abantu besifazana, amadoda athule. Uma ngabe kukhulunywa indlela yokuthi kuliwe nobugebengu, kukhuluma abantu abathile, iningi lithule. Bafowethu, kwenzakalana esizweni sethu? Uma ngabe sibheka nje ugijima umaZuma uyalulwa nabantu abangenamaphepha ukuthi abahambe kwisizwe, amadoda athule. Abafazi sebeze beyinikele bangamadela kufa. Amadoda abhiza proud ngokuba zitabane, amadoda abhiza proud ngokudlala izinto ezingasile. Bafowethu, anivuke emaqandeni. uZulu ulinyaziwe, abantu balinyaziwe, amadoda lesizwe ayaqedwa wonke kusala omama bodwa. Bafowethu ake nisukumeni, ningamadoda nesibindi sokubulalana nodwa, kodwa anikhona ukusukumela into ebalekile yesizwe. Bafowethu, ngidibane nenkinga manje, ngihlangane nemali enkulu kakhulu ethathwe abantu. Uma uthi uyambheka umuntu ujabule nonama bodyguard ugadiwe, lo yamndeni uhlushwa yimimoya, ucindezelekile futhi ubanjwe inhlupheko. Kukuphi ukuthi wena ugadwe ube wazi kahle ukuthi uthe unomuntu ovikelayo? Bafowethu, lana sesilimaziwe esizweni sethu. Sukumani nibambane ngezandla. Sekudayiswa abantwana abancane bayokwenziwa omahosha kwamanye amazwe, amadoda athule. Kudayisa idakamizwa, amadoda athule. Isizwe kufanele ngabe sukunyelwa amadoda wasukuma athule tu. Abelaphi badudana ngento engalungile. Niyazazi ithwalo ukuthi yinto engalungile, kodwa niyayilanda niyifake esizweni senu, nihlomane nodwa futhi nithembane nodwa futhi nibongane nodwa. Bafowethu, kusiza ngani ukuthi wena unemali eyondla umndeni wakho kodwa kulimala isizwe? Kusiza ngani ukuthi unemali eyondla umndeni wakho kodwa kulimala amanye amalungu omndeni? Bafowethu, kuphelile ubuntu. Uyabona nje siyaviva TV no King Zoso naye uGwajoni libulele izwe ngalento yokuadvertise abelaphi bendabuko. Abasazazi noma bayinyanga, abasazazi noma bayizangoma, abasazazi noma bangamagedla, bonke sebeyibiza ngodokotela. Bafowethu, lifile lethe lihle kakhulu. Angifuni ukudlala ngani, lifile lonke leli lihle kakhulu. Mina ngidibane nenkinga namhlanje ekseni, kuzokhala umuntu wesifazane athi ngalashwa inyanga ngo75,000 kodwa ikhanda lipholile. Webafowethu, lento eseniyenza isinzima kakhulu. Bafowethu, into eseniyenza isinzima kakhulu. Isinzima kakhulu ngoba nalo ngene entwaseni uphume sephethi HIV ngenxa yokuthi niyabalala, nithi ni transfera imimoya kubona. Lento yabathandazi bonke mawuthi yayilandela, bagibela ingane zabantu, bagibela abafazi babantu, bayalalana. Zolo lo besikade silungisa into yokuthi umuntu ulale nomfazi omuntu, kodwa nayo futhi leyo nto leyigcina ingalunganga ngokuphelele ngoba uvuke impakamo. Zolo lo besilungisa izinto eziningi esabisa umfazi omuntu ngoba ezama ukuqashisa ukuthi ulale naye umfazi omuntu. Bafowethu, kanti yini enimisele ngayo? Ngoba ngiyakhuluma nani, yini eningafuni ukuyilungisa? Ake nikhulumeni ongcono. Bengisacela indlulamithi ke ibiza umhlangano omkhulu ongcono. Bengicela inkosi uZondi lo mlayezo ufike kuyo ibiza umhlangano omkhulu wabelaphi, ngoba abelaphi sebesikhohla ukuthi bangobani. Kungabe la ulaphela khona inkosi yangakini yakwazi na
kungabe mangabe sesihlulo wena singaya yini enkosini yangakini kungabe uSARS uyazi na ukuthi wena ucharge o90,000 no 150,000 no 500,000 na webafowethu nilimazile lihle kakhulu elikamthaniya alisekho ngenxa yenu belaphi elamthaniya alisekho ngenxa yenu bafundisi zolo lokhu besikhuluma ngomfundisi othatha 130,000 kumama namhlanje akanakhaya izolo lokhu besikhala ngomfundisi othenga imoto ngemali yomuntu wesifazana ophuma kwi-divorce namhlanje akanakhana abantwana bakhe bafowethu kunzima kakhulu ngisho ukuthanda ukukhuluma akukhulumeki makunje bafowethu ngisho uthanda ukuthuka inhlamba ayithukeki makunje bafowethu ngisho uthanda ukumemeza kumemezeki makunje bafowethu ngisho uthanda ukucasuka acasukeki makunje sifili sizwe ngicela belaphi abakhona abazorepresent ubelaphi bagibele beze phezulu abelaphi nje abakhona abathema bezwe ikhala impembe likhala icilongo begibele beze phezulu khona umlayezo wabelaphi engifisa bewudlulisele kwisizwe esuphamisa izandle bekhale ngomaluji ngoba izwe selifile bafowethu abantu balimele sihleli nabantu lapha phansi abanezilonda abakhalayo abapleadayo bathathelwe imali esindayo sihleli nabantu lapha phansi abadlelwe imoto abelaphi bendabuko sihleli nabantu lapha phansi abadlelwe imizi abelaphi bendabuko siphetha abantu abahleli lapha phansi abadlelwe imoto abefundisi siphetha abantu abahleli lapha phansi abadlelwe imoto abantu ade bebiza ngabaprofeti for instead bafowethu bekuyini ukuthi lo mprofeti athi umuntu akeze kuye uzomnikezela uzomsiza athi aphathe 100,000 wafika umuntu no 100,000 mawuthi uyambheka bekuyi-TV ethile advertisewa khona nanya lapho umprofeti kuhleli nehenisi phambi komuntu obizwa ngokuthi umprofeti bafowethu akunamfundisi kulelizwe bafowethu akunamprofeti kulelizwe bafowethu kunesprofeti esashiwa ubaba umqali wendlela wakashembe wathi mhlala ifili ibandla ngiyolibuza kini manazaretha nikuphi isizwe masinje angizile ukuzonixeka angizile ukuzolimemeza angizile ukuzenethuka ngizozehlisa ngiyaphaphatha phambi kwenu ngiyabuza manazaretha nikuphi makunje webantu abakhuluma ngoJesu nikuphi makunje ngoba washo umqalo wendlela wathi uma like lafa leli bandla ngiyolibuza kini abasebuhleni bakuphi makunje abantu laba bemqalo wendlela bakuphi makunje webafowethu isizwe sonakele yithini engabe siyabambisana sisukumise isizwe ngoba inkinga lena abantu noma besukuma bekhala nibalaleli manje uyabona manje asadinga abantu abancane sesidinga imibuso engaphekwa lemibuswana lemncane edlalayo sesidinga abantu abathi bona baphathesiwe basukumele lesizwe sesidinga abantu abathi bona inkosi ikhulume nabo besukumele lelizwe awusukumeli mawungayazi into oyibizelwe ngoba nokusukuma kwakho kuyingozi usungafela kona ukuthi usukumile yazi into ekubizile nekuthandayo nekuhloniphayo nekade vele ikuphathisile nekutshelile isigwebo yosithola ngokusukuma kwakho ngoba njengoba ngisukumile mina okwami ngatshelwa kwathiwa nomoya wami ungalahleka kulento engiyisukumelayo ngimile ngenyawo zombili ngiyasho ukuthi akukho engingakwazi ngohambo lwami bapha abanye abazi uhambo lwabo pho nihlaleleni phansi ngeqiniso webafowethu konakele ezweni ngishaya icilongo kakhulu ngamandla bengithi mhlambe kuzokhulumeka kodwa ngiyabona ukuthi umoya usuyihole ngendlela yawo akukho kulungile akukho mhlambe singathi sithi siyakumemezela sithi siyakucindezela okunye siyaphakamisa kodwa manje sesizokhala enkosini yethu engaphekwa wonke amakhosi ukuthi iyasho nayithi uma abantu bambesithoba bebiza mina ngiyawubaphendula ngiphilisa izwe labo besicela ukuthi uNkulunkulu akaphilisa izwe lethu sekonakele webafowethu lokho akusadinga amaphoyisa lokho akusadinga uSARS lokho akusadinga uhulumeni lokho sekudinga ikingdom engasikhulumela lana ezweni sekonakele kakhulu sekudingeka ikingdom yangempela ezosikhulumela njengoba isizwe sesipetuke kanje akudingeki okudlala kufuneka ikingdom engasikhulumela ngoba noma ezomthetho zithi ziyama kodwa nakhona lapho sicindezelwa meliqiniso sekudingeka ikingdom ezosikhulumela bafowethu kudingeka ikingdom ezosikhulumela kudingeka ikingdom manje ezosikhulumela
manje njengoZulu njengoba senasusa isikhonkwane nizosithathaphi nizosithathaphi njengoba senasusa njengoba senesikhohli ukuthi ningobani nizosithathaphi weba futhi sekudingeka nalo manje awubiza ikingdom engasikhulumela ngoba izwe selipetuke ngamandla izandla zomuntu ngesalutho manje ubugebengu besithi silwa nabo kwafika la sibona khona akusadingeki manje indaba yokuthi silwe sekudingeka ikingdom ezosikhulumela bafowethu sekonakele kakhulu selifile kakhulu elihle kakhulu lifile kakhulu akekho futhi umelaphi engicabanga ukuthi unesibindi sokungena kule nkulumo akekho futhi umfundisi engibone ngathi unesibindi sokungena kule nkulumo ngiyazi abelapha abaningi bakhona bahlele emafasitereni iyaxaka le nkulumo inkulu kakhulu ngiyazi nabanye bama TV abakhulu bahlele emafasitereni ngoba iyaxaka le nkulumo inkulu kakhulu bafowethu kubi webafowethu kubi siyacela emakhosini ethu awasukume kubi ngicela amakhosi ethu asukume kubi kuyabheda sikhala na kwindlulamithi kuyabheda sikhala na kwinkosi uZondi namanye amakhosi engawabizile inkinga yami ngifuna ukwabiza kabi ngoba angamakhosi ngagcina sengihlawula ngoba angikaze ngwabone wona eveziwe komabona kude amanye awo kodwa kubi bafowethu ngiyacela komanqinza ngiyaphaphatha nakulamanye amakhosi engawabizanga amakhosi akoshenge ngiyacela kubi konakele esizweni izwe liyasha inkohlakalo izwe liyasha amanyala izwe limele ngicela amakhosi asukuma aphilisa isizwe sawo izwe limele kwenzeka noma ngayini onekhona bengisacela ukuthi kusukume wonke umuntu osenamandla ngiyacela naba abanye bekhala bethi indlunkulu ikhona lana bengiphaphatha ngiyacela kubaba indlulamithi ngiyaphaphatha isizwe sesilimele kakhulu ingane zabantu seyincwatshiwe zingenze lutho sekutholakala abantu ehlathini imizimba yabo ingaphelele abafowethu bagijimile bayezizweni bayolanda izinto ezingafanele abasayilawuli sekuyilezi zinto ezibalawulayo igubha bayiphathayo yize ezibalawulayo imikhova bayiphathayo yiyo ebalawulayo izinto ezibizwa ngezizwe abazilanda yizo lezi ezibalawulayo abantu sebephethe izilwane yizona abasebenza ngazo kuke kwakhala omunye umkhulu wathi yena uthwebula amathuna eThekwini waphinde waphakamisa ukuthi lamathuna amayiqeda kwasiphakamisa kuphakamisa ishingshang ngacabanga yonke imizi eyabhubha ngesikhathi seshingshang ngale ngathi kuneshingshang iphephuka imizi yabantu yena wayishaya isifuba wathi uyo suke eyothwebula amathuna ngale ngathi kukhulunywa ngeengozi emgaqweni naye ishaya isifuba athi uye lo olanda ipoka athwebula abantu kuzakhona ukhanda ingozi zomgaqo bafowethu abantu abasenandaba nento futhi abayikhulumayo kukhona nabanye belapha abake baconfess ukuthi kunamafutha abizwa ngezothamlilo na yonke into okungixaka lamafutha swathola ngisho emapharmacy makuthiwa amafutha omuntu nithule nithini na kubi kakhulu la nezweni kukhona ninyi inyanga ya confess ukuthi amafutha omlungu badayiselwe ebhedlela honesi abathile kodwa kuthulile isizwe sishaye ngathi asiboni sikushaya indiva lokho kanti nisukuma nini niattende lezi zinto ezimvulwayo kanti nisukuma nini niattende labelapha ekukhalwa ngabo ngoba phela kuyakhalwa lana belapha bathatha imali enkulu kakhulu kuyakhalwa lana belaphi baqola abantu kuyakhalwa lana ngisho abefundisi baqola abantu nisukuma nini kanti niattende lolu daba konakele angifune edume emva kwaloku noma ngingafa kulungile umoya wami ngiyobe sengubekile kodwa induku yona sengiyibekile ebandla bengicela ukuthi nisukumeni nina abaholi bethu sekukubi kakhulu bengicabanga ukuthi ngizohlala isikhathi eside kodwa ngiyasindelwa sibonge kakhulu.